Ko e loto whakaaho ki ha whakaloto lahi mo ha whakatua melie me he wholofola. Ka veinga te ngai mūsita. Potu wholofola ma ake wahe whaave stone no ake he tolua. Pea whai atu ia o pehe te u whakatatau ki he ha ai puleanga o he otua. Io, ko e hā nai ha whakatata te u whai ake ki ai. Oku hange ko ha te ngai mūsita aia i hono tūtū i ki he kele oku siiange i he tenga koto ape oku tō. Ka e hili hono tō, oku ne aluhake o hoko ko e lahi i he whaahinga mohuku kai. Pea oku ne waa la lahi, ko ia oku lawai ai whangamanpuna o e ata ke nofo i hono malu. Emeni, ke tau lotu. O tua mafi, ko whakawheta i ki he awhiona, he whakailo ki a te au ai pule anga o e otua. Oku hange ko e te ngai mūsita. Neongo ene si mo whei a wale, pea hange nai oku tae tokai e he mamani ko eni. Ka e whakawhetai ko e pule anga o e otua ko koe ia sisu. Na e tau ka e i koe, pea whehi ane ki na i koe e he mamani ko eni. Ka na ake pekia he kolosi, ke mo uiei a mamani ko toa, ke mau inasi he pule anga o e otua. Io ko e tatau ia o e puleanga o e otua, oku hange ko e te ngai mūsita. Iho hua whape si sukalaisi ko koe hoku whakamoui. Emeni. Whakamaloat ke te koe oku ke kau mai ke ta lotu huwhia he hoani. Whawheta i ko e whakaloto lahi ai wholofola, mo e whakahino, mo e talanoa whakatata ho tau eiki. Kene tataki e tau tokanga mo e tau tui, ko e uho mo e talanoa o e puleanga o e otua, oku hange ko ha te ngai mūsita. E ne tupu, pea fua, pea e mo ui ai a mamani kotoa. Io lotu mauai pe ki he eiki, ke tawa o sia, ai puleanga o e otua. Don't forget to subscribe for daily prayers of hope and encouragement from the Bible. Thank you and God bless.